Dubai Ekenemun. I want to thank you all the movement to Eguewa Kaine Ekwu. You can see that now the plan I will. You can see the work a bidogo. Here actually we can share ba Waloza Bago Eguewa. Our plan is to allow our community access our land. For many years, I know the hour is here for Ugbo okpala. I want to can support you. You can see I am a quick alobo. Our plan Balobo will now occupy the place because no only more occupy land there when you land there. So you can see the journey have started. The police is on the site. You can see their vehicle is here. Ndame no kweba too. Haga nambago. The side no forest guide no on the site. Our community security no kwe. Our boys no. The likes of our committee of works. My secretary is here, Barrister Awu, and other members of the executive. And at the same time, do you try no budai mandu security no manager in making sure that the movement to Eguewa actualize. Our plan about that depending on the amount of money we're able to get. I will have 1,500 here, 1,000 a cheap pool, bago. Then told the possibility of putting borehole. So that a layout, no buying down. I want a smart city. Smart city, I want a car or gabo. So here na yobuka, I want to win. All of us are working as a unit, a united community. I am working with the high night. So but meanwhile, that's a journey to Eguewa. I want to thank you all. My name is Dr. Emeka Obuene. I still remain your servant PG. God bless you all as we wait for the days to unveil. Okay, I am Surveyor Nweze Columbus, a surveyor, the partisan surveyor. So this is here is the initial design of the layout, the layout at Eguewa land, Ugbo okpala. So we are here today to actualize that layout. We will start by the road opening the road, this road. So that is how it is. The video is already on there. So yes. So we will commence work now on it, opening that major road that cuts across. Okay. This is the initial design. Surveyor, space, open space ever. This is the open reserve space for you. Reserve space. Okay. Yes, the reserve space. Like what are give me now? These are small open spaces. Small open spaces. Small open spaces. Yes, small open spaces. Yes, for little activity to be going on. Okay. There is a major reserve area. The major reserve area. Yes, major reserve area. Okay, that's all right. What are this one? The same open space. Open also. space. Open space also. Okay. For open space. Yes, open space. All right. Now, the design in Merkita. Oluna the last house. No, Lokita. Okay. The last house. Yes. On just last house neighbor. Okay. That first house on neighbor. Okay. Then we started from here. That's exactly what we told Yagwam that day. Okay. The house only 100 meters from there. Okay. I told you now. To the 100 meters away. Now the design in Merkita. Is it here or the entire Eguewa behind? No, about the entire Eguewa. You told me give me 1,000 plots. Okay. So the land still continues. Okay. But the initial one be 1,400. Okay. So part of what we want you to help us do. Yes. About go take back it. Phone. Aqua house. You know, go to the whole boundary. Yes, I got around the boundary. Aqua house now around the boundary. Around. Before the land, now the area. That clear was there. So let us clear the whole land. Yes, the whole land, everything. Yes. Based on the Supreme Court map, right? When we get here now, we will start directing the video to open here. Okay. Open all these places. Open all around. Okay. Before clearing inside. Very good. Yes. Yeah. So thank you very much. Yes. You can see our people, they work a lot. How do you So goes in can cool on. I have to go here. Yes. The surveyor is in the site. The security agent are in the site. We have the military, we have the police, they're all here in the site. We have the forest guard. I'm our leaders, our youth are here.
because here and allocate up on youth can already. Exactly. In the original youth can they don't have future tomorrow. Yeah. Many of us are one number that ever. Have the beneficiaries. Youth to be beneficiary. So to make na mail who the pay go. yeah. Can have a mail site and one. Site ya. All are able I was a boss I ain't clean. About like as one. Onye nwa na yes. So Chineke na ga-enye anyị ka anyị koe na Jesus. Onye ugbo okpala ka halụ ụlọ in Jesus name. Anyị otu anyị ma nna obodo Igbo ma nna Nigeria ekapa ha n'ihe ka ha lụwa ihe in Jesus name. Onye ọbụla na-agwọ ka akụkụ ha aka n'ihe Chineke na megide onye ahụ in Jesus name. Yelu ugbo okpala aka ọ ga-adụ ugbo okpala mma na eke dụrụ ha mma na Orio dụrụ ha mma na Ahọ dụrụ ha mma na Nkwọ dụrụ ha mma na Monday dụrụ ha mma na Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. So, una ahụ na ihe anyị bịalụ abụghị egwu ka anyị na-egwu. Onye na-ege ntị ọ na-anụ ụzụ mechine ebe ọ na-ada. Ibanyo, good morning, good afternoon, good evening. Kena ọrụ na onye m na-ekwu mgbene. Ana m ekene gị onye gị na-ekwu okwu bụ nwanne gị nwoke injinia Emeka Ome. Ya ji nọrọ ebe a maka ịbahụ Eguewa, moving to Eguewa. Achọrọ m ịgwa ọrụ ndị be anyị that na the dream has started. The dream is a dream come true and it will happen. Unu ya na awari na ndeda unu ga-afụ machine ihe na ebe a bụ D8 ụzọ anụwa na mgbe anyị bịara ebe a n'ụtụtụ ụzọ anụwa some of them hacha ebe a ka olu but unu na unu afụ the extent epushigoro all we want is ka anyị nwee a wide road to that place and that's one of our first aim. I want everything to work with. The security is on ground. The army, the police, the forest guard, even our own internal security, all of them are up and doing. I start counting the days. Start counting the days. From now, we are going to Eguewa and we will get there. From this secondary school now, we are moving on down. So, nearby, and American phone. Oh, one woman, okay, and Yachuku Emeka Ome. I'm the committee chairman on this project, committee chairman on works on this project of moving to Eguewa. So thank you very much. Thank you for your support, your prayers before. Thank you for Nkunne Beketa. Thank you for Nkunne Bekwechi. Ungane Bekwaya Ekpere. I remember. So I'm gonna be about now. You see, I have over there, do I stress? Yeah, our plan is to order the corner and we won't play now. We won't play now. Maybe start from here. Ever before. So machine I'm there now. I say about Doria. Second friend. Yes.
By the special grace of God, my name is Builder. I'm going to down into Chukwuemeka, the Secretary of the Works Committee, UDU. As we can see, the topic of the day is moving to Eguewa, all roads to Eguewa, our heritage. Our fathers, where our fathers fought for us, and we want to appreciate them by not letting their labor to be in vain. So it is ahead to Eguewa, Ugbo. As you can see from here, you can now view to Apakago, to Umuewa, and to Obodi, which was not possible before now. We are going to our promised land. And make an end Ugbo by Bundi America Ubotita, Wake Ede, Makana, Asina, Omona Poga, and where Ugbo by Putel. We see I got my Eguewa, even the Nana, the way line as Yanketai. I am a hard way for Tanige. Bata, Upuas Habata, may have a city maybe can do Obodo. Ndị chọrọ aga mmiri n'obodo ha, ndị chọrọ obodo ha dị mma ka obodo ha dị ka obodo ndị ọzọ ha na-eje na-achụnta ego, na-akpata ego, na-afụ ihe ọma dị iche iche. Maka na asị na a na-esi n'ụlọ mara mma apụ n'ego ya ka anyị ji wee nọrọ otu a n'ụbọchị taa n'ugbo. So ana m ekene Chineke dị n'eluigwe onye nyere anyị ohere a, nye anyị ike, nye anyị ume, na-ekene ndị Igbo niile, na-ekenekwa ndị na-achị anyị, the leadership of the UDU. Ana m ekene ha maka mbọ ha gbara, na-asị Chineke ya jisie ike n'ịkwado ha n'ezi ọrụ ọbụla ha na-alụ. Ihe ọma ga-adị n'ugbo dụrụ na-aga. Anyị nọta ụmụ anyị ka ga-ahụ ihe ọma, at least ka anyị gbaruo ọsọ nke anyị, ụmụ anyị ha ebidokwa ebe ahụ gbalụ na-aga. Ana m ekene onye ukwu na-ekene onye nta sị na chi jiri mana ụbọchị agwụghọ ka ọ ragodo m n'ọfụ, ma ọ bụrụ ndị Anambra ka ọ hagodo m ngwara dịka ndị Igbo si ekwu, ka ihe anyị na-eme wee na-aga n'ihu. Ekene m onye ọbụla, ka Chukwu dị ike niile chekwa ebe ma duba anyị, nyere anyị aka, gbaa anyị ume, na-eke ezi ebumnobi anyị, ma ebe ihe anyị na-emetụ aka dị bụ ebe anyị si eweta ego anyị ji agba mbọ ime ka obodo anyị dị mma, ka ọ na-aga mmaji kwuru mmaji. Ise daalụ. Anyị na-eme expect na roundabout ga-adị ebe a na pool a kịta a ga-transfer ya so that ka enwee space emove roundabout. The size is very okay. Very okay. I remember na email I agreed that na by the grace of God na a na-etinye pool. Ọ bụ ha alụta ụzọ na happy. Yes. Ma ọ hụrụ ma connect ya mmiri na ya dị nke ya na-aga ọfụma ọfụma. Ọ bụrụ smart, ọ bụrụ smart just like you said. I'm about smart. Exactly. Everything about it. The size of load is very good enough. Yes, that's now a standard road. Standard road. Allow once. Allow a whoop anchor. What one thing I like to hand them. Manager. On Quebec, I'm coming one. And then I get me go. You have a ticker con. Brunei move forward. Exactly. What I go. I thought to power. That's it. You want to give you a sentiment in your need. That's it. All over Ghana. All over Ghana. I mean, Macana, you are not Bonando. Not I know. So no head there. But I need nobody kind of understand. Yes. And I can now. To me, but I am on. I get me can make hang where he came at our own time. That's home doors, but I'm doors are hook and drop or moving. Of course. No, government is a continue. So the project is ongoing. It's ongoing now. The dozer. See the dozer now. This one are the dozer, all the strong. Those are the strong. Very solid dozer. Oh, D8, okay? D8 now. D7 are the I get good to work. Very good. Oh, D8 get good to work. Of more. Follow ship for two. Yeah. The man can able no. Oh, got them magu. But it's our Secretary General UDU. Plan I able to put down them. We go na Libya. Na ime make obodo dem. Mana ime go na make we. Mo ndị ha ndị ọ ga-adị kwa ndị ọma dị mana egbere anyị bụ na everybody ga-abịa water behind the middle obodo dị ma bụ anyị na-emebi obodo dị ma ndị Chineke ga-enyere anyị aka obodo anyị ga-adị ma at the end we will come together and begin to enjoy the fruit of our labor. Ekele m.